Pozdrav narode, ja sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam top 15 činjenica o ljudskom telu koje niste znali. Pa da počnemo. Prva. Probavne kiseline u želucu su dovoljno jake da rastvore cink. Srećom. Stanice u sluznici želuca se obnavljaju dovoljno brzo da kiseline nemaju vremena da ga rastvore. Druga. Pluća sadrže više od 300.000 miliona kapilara. Ako bi ih raširili od kraja do kraja, ukupna širina bi iznosila 2400 km. Treća. Testisi proizvode 10 miliona novih stanica sperme svaki dan, dovoljno da bi jedan muškarac mogao popularizirati celu planetu u samo 6 meseci. Četvrta. Ljudska kost je jaka kao granit. Blok kosti veličine kutije šibica može podneti težinu od 9 tona, to jest 4 puta više od betona. Peta. Noktima je potrebno 6 meseci da izrastu od baze do vrha. Šesta. Najveći organ u telu je koža. Odraslog čoveka pokriva oko 1,9 metara kvadratnih. Koža se konstantno obnavlja. U životu prosječne osobe oko 18 kg kože će biti odbačeno i zamenjeno novom. Sedma. Kada spavate, narastete za oko 8 mm. Sljedećeg dana se ponovo smanjite za svoju prethodnu visinu. Razlog tome što se diskovi hrskavice stisnu poput spužve kada stojite ili sedite. Osma. Prosječna osoba na zapadu pojede oko 50 tona hrane i popije oko 50.000 litara tekućine tokom života. Deveta. Svaki bubreg sadrži 1 milion individualnih filtera. U prosjeku oni filtriraju oko 1,3 litara krvi po minutu, a izbace do 1,4 urina dnevno. 1,4 litara dnevno, izvinjavam se. Deseta. Fokusni mišići očiju se pokrenu oko 100.000 puta na dan. Da bi mišići nogu postigli isto, trebali bi hodati 80 km svaki dan. 11. Jedno krvno zrnce napravi potpuni krug u telu za samo 60 sekundi. 12. Oči primaju oko 90% svih informacija, što nas u osnovi čini vizualnim stvorenjima. 13. Ženski jajnici sadrže gotovo pola miliona jajnih stanica, a samo oko 400 njih će ikada dobiti priliku da stvore novi život. 14. Nervni impulsi putuju do i iz mozga brzinom od 274 km na sat. I 15. Težina tipičnog ljudskog mozga iznosi oko 1,4 kg. Mozak sadrži nekoliko milijardi neurona spojenih stotinama triliona sinapsi. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidao, ostavite like i subscribe u znak podrške, a mi se čujemo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!